Ibirori by'umupira byari byagarutse Stamford Bridge. Chelsea yongera kubona amanota 3 nyuma y'imikino 5 batabasha kubona intsinzi. Abahungu ba Chelsea, Enzo Maresca yongeye yirwanaho amanota 3 araboneka Stamford Bridge nyuma y'ibitego 3-1 byabonetse. Igitego kimwe cyabonetse mu gice cya mbere cy'umukino cya Toussaint Adrabio. Umupira ruvuye muri corner akabasha kuwutegereza neza muri box akabona igitego nyuma y'uko VAR ibigiyemo. Byari ngombwa, byashobokaga yuko ibana offside, ariko baza gusanga Mateus Cunha yarahagaze mu murongo neza. Igitego cya Chelsea kiba kirabonetse bidatinze. Mu murizo w'igice cya mbere cy'umukino, ikipe ya Wolverhampton yaje kwishyura igitego ku makosa ya Robert Sanchez wafashe umupira waruvuye muri corner nkawe yakawufashe, cyangwa ngo awuboxe uve muri box ugende, ahubwo agerageza kuwufata ngo awukomeze arawurekura. Abakinnyi ba Wolverhampton babasha kwishyura igitego. Igice cya mbere rero kirangira ari igitego 1-1. Abahungu ba Chelsea bajya mu rwambariro batishimye. Igice cya kabiri gitangiye, Kukurera ntabwo yigeze atuma abahungu ba Wolverhampton Wanderers abakinnyi b'ibirura batera kabiri. Yahise ashyiramo igitego cya kabiri. Umukino ujya kurangira neza rero. Noni Madueke yagerageje kwiba igitego cyiza cy'umutwe. Umuhungu w'Imana Jehovahson Trevor Chalobah yarateye umupira uvuye muri corner awutera n'umutwe, ariko mu gihe utaragera mu rushundura neza, Noni Madueke ahita agenda arawusonga. Igitego kibaye icya gatatu. Chelsea ibibonye amanota 3 neza cyane mu buryo bwiza busukuye, ariko nyine bajya bavuga nta nkuru nta kintu na kimwe. Umukino wose burya usiga inkuru. Mu byaranze umukino rero nibyo tugiye kugarukaho aka kanya. Abantu benshi rero bari bamaze iminsi batambona, abenshi banyandikiye kuri WhatsApp bambaza bimeze bite, ariko nagira ngo mbabwire ko nari ndwaye, nta handi nari naragiye. Nari maze iminsi ndwaye malaria yarimereye nabi cyane. Burya nimuzajya mwumva leta ibabwira ngo mugerageze mwivuze malaria, mugerageze mukore ibishoboka byose murwanye malaria, murara mu nzitiramibu, mutema ibiti bikikije ingo zanyu, ntago baba bababeshya. Malaria ni indwara mbi cyane, ni indwara ishobora kuzika kwica mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi bwihuse. Mujye mugerageza rero mwirinde malaria mu buryo bwose bushoboka. Hano rero tugiye kuganira ku byasizwe n'umukino wa Chelsea, tugiye kugaruka ku by'umutoza Enzo Maresca yatangaje, ndetse tunarebe niki cyatumye Chelsea ibasha gutsinda uno mukino wari ugoye. Nubwo yenda Chelsea yari yaratsinze Wolverhampton ibitego 6 muri match ibanza, ariko nagira ngo mbabwire ko Wolverhampton yahinduye uburyo bw'imikinire ndetse n'umutoza yari yarahindutse. Rero Wolverhampton yakinnye na Chelsea muri phase aller, ntabwo ari Wolverhampton yakinnye na Chelsea muri phase retour. Reka turebere hamwe ibyo umutoza yatangaje kuri ino match. Batangiye bamubaza abanyamakuru nyuma yo kumukino urangiye, batangiye bamubaza kuri transfer y'umukinnyi wavuye muri Leicester City, umukinnyi n'ubundi wakoranaga na Enzo Maresca, uwo nta wundi ni Deus Barry Hall. Batangiye bamubaza se ko tuzi ko uno mukinnyi ashobora gusohoka muri Chelsea, amakuru ye ya transfer yaba ahagaze ate. Umutoza Enzo Maresca rero yavuze ati ntidushobora gufata umwanzuro kubera imvune dufite muri ino minsi. Intego ni ukugumana uyu mukinnyi, ariko muri Mutarama burya ibintu byose biba bishoboka, impinduka zose ziba zishoboka. Ati rero ntawamenya igishobora kuba aka kanya. Bamubajije kandi ku bijyanye na Cole Palmer, cyane ko amakuru yavugaga yuko mu cyumweru cyashize yari yaravunitse ku mukino bakinnye na Bournemouth, umukino banganyije ibitego 2-2. Yavuze ati uyu munsi ni umwe mu mikino myiza Cole Palmer yakinnye. Ati yerekanye ubuyobozi mu kibuga. Ati mu gice cya kabiri yasabye umupira kandi byari ingenzi ku ikipe kuko yagerageje gukina neza. Ati nibyo koko Cole afite ikibazo ku kaguru ke. Ati yagize ikibazo ku kaguru ke, ati mu gihe twakinaga na Bournemouth. Ati ariko yagerageje kugaragaza ko azi kuyobora ndetse no kwitwara neza mu kibuga. Ati ni umukinnyi w'ingenzi kuri twebwe. Bamubajije ku myitwarire ya Madueke ndetse mentalite yiwe mu kibuga.
yavuze ati uwo ni Enzo Maresca, yasubiza ati icyo tubafasha ati ni ugutera imbere umunsi ku munsi, ati kandi nyuma yo gutsinda igitego ati birashoboka ko Noni Madueke yasubiye inyuma, ati yatangiye kunanirwa, ati dukwiye gushaka byinshi muri we, ati tugashaka uburyo twamufasha guhozaho, ati ashobora gutera imbere mu gice cya nyuma cy'ikibuga. Ubwo nyine yavugaga inyuma ya box cyangwa se muri final third y'ikibuga, ati nyuma yo gutsinda igitego yahise agabanya imbaraga zo gukina, ati ni nayo mpamvu twaje kumusimbuza umukino wenda kurangira. Enzo Maresca kandi abanyamakuru ntago bapfushije, bamubajije ibijyanye n'ikosa Robert Sanchez yakoze ryatumye n'igitego cya mbere cya Wolverhampton kiboneka. Yavuze ati nibyo koko muri kuvuga ko amaze gukora amakosa ane atanga igitego, ariko se ni inshuro zingahe amaze kudukiza kwinjizwa igitego? Ati nibwira ko inshuro amaze kudukiza zirenga enye. Ati yego nibyo, ati nta kibazo, ati ni umuntu, ati kandi buri muntu wese ashobora gukora amakosa. Bamubajije kandi imyitwarire ya Chelsea mbere y'uko agiye guhura n'ikipe ya Manchester City. Enzo Maresca ntabwo yaje yahise avuga ati ni ingenzi cyane, ati ni umukino w'ingenzi, ariko amanota yose ni amanota, ati intsinzi yose iryoha kimwe, ati icyo tuba dushaka ni ugutsinda buri mukino kandi buri munsi, ati twabanje gutsinda uno munsi hanyuma baratwishyura, ati gusa nanejejwe cyane n'uburyo ikipe yitwaye nyuma yo kwishyurwa igitego, ati kandi twizeye ko n'umukino wa Man City tuzitwara neza. Bamubajije ku bijyanye n'umukinnyi Renato Viega no kuba atabonetse muri 18 bagombaga gukina umukino, ati se hari aho byaba bihuriye n'uko yaba ashaka gusohoka mu ikipe? Enzo Maresca yavuze ati byari icyemezo kiri tekinike, ati kumurekera hanze y'ikibuga, ati nta yindi mpamvu iri inyuma y'aho ngaho. Bamubajije kandi ibijyanye n'amakuru y'imvune mu ikipe, aravuga ati Romeo Lavia niwe ufite ikibazo gikomeye kurusha Enzo Fernandez, ati ntabwo tuzi igihe mu by'ukuri bazamara hanze y'ikibuga abo bombi. Bamubajije kandi ku myitwarire myiza y'umukinnyi Trevoh Chalobah, Enzo Maresca yavuze ati nibyo koko yitwaye neza cyane, ati ni umukinnyi mwiza, ati impamvu twamugaruye ati nuko twari tuzi neza yuko ashobora kudufasha, ati kandi kuko yabigaragaje. Bamubajije niba koko Enzo Maresca yiteguye kuguma muri Chelsea, yavuze ati icy'ingenzi twatsinze umukino, nyuma y'indi 5 tudatsinda, ikibazo cyari uburyo twitwaraga imbere y'izamu, iminota 40 ya mbere twabonye uburyo bwinshi ati kandi twitwaye neza mu mukino, twatsinze ibitego 2 nyuma y'igice cya kabiri kandi ubu turishimye. Ibyo nibyo umutoza wa Chelsea yatangaje asubiza ibibazo abanyamakuru bamubazaga nyuma y'umukino. Ngerageje kubibasubiriramo cyangwa se kubisobanura mu rurimi abantu bose babasha kumva rw'ikinyarwanda, ngira ngo ntawe utabashije gusobanukirwa ibyo yavuze ku mutoza kuri Madueke ndetse no ku mukinnyi utabashije kugaragariza ubushobozi n'impamvu ari muri Chelsea ari we Deusbar Hall. Bishoboka ko ashobora no gusohoka muri Chelsea muri nomero 3 yo mu kwezi kwa mbere. Ikibazo kandi nanone gikomeza kugaruka ni ikibazo cy'umunyezamu Robert Sanchez. Ntago ashobora kwitwara neza ku mukino wa Bournemouth, ariko wajya gukina na Wolverhampton ukagira ngo Robert Sanchez wo kuri Bournemouth ntago ari we wagarutse. Ni ikibazo cy'ubushobozi, narabibabwiye uyu ntago ari umuzamu ukwiye kuba mu ikipe nka Chelsea yo kuri calibre nka Chelsea. Ntago wambwira uburyo umunyezamu wari umusimbura mu ikipe ya Brighton aza kuba first choice mu ikipe nka Chelsea. Ibyo muzabona byose Robert Sanchez akora nk'amakosa ntimuzamuvebe cyangwa se ngo mumutuke cyangwa mugire gute, nirwo rwego rwe, nirwo bushobozi bwe, kandi ni umuzamu mukuru, umuzamu umaze kugira imyaka 26, ntago aba ari umuzamu ukiri umwana ku buryo wavuga ngo yenda yakoze ikosa kubera ko ngo akiri umwana ngo azikosora. Buriya nibwo bushobozi bwe. Ikipe ya Chelsea rero igitangira umukino byagaragaraga ko yari ifite imbaraga, ariko nk'ibisanzwe Chelsea uko imaze gutsinda igitego buri gihe isubira inyuma.
Ibi ngibi abantu benshi bavuga ko ari mentalite y'abakinnyi, ariko nanone na game management y'umutoza nayo ishobora kubigiramo uruhare. Ni ukuvuga ngo iyo ikipe ibonye igitego kiba ari cyo gihe cyiza cyo gukomeza kwataka, gushyira igitutu kuri adversaire kugira ngo ibitego bibashe gukomeza kuboneka. Ariko kuri Chelsea biragaragara ko atariyo approach y'umutoza, ahubwo uko babonye igitego bahita bagaragaza intege nke zo gusubira inyuma kujya kudefandira ikipe mo hagati mu kibuga. Kandi muri Premier League iyo ugerageje kudefandira ikipe mu kibuga mo hagati, uko byagenda kose ikipe irakomena saa igatangira kubonamo amakoroneri. Ikipe rero nka za Wolverhampton ziba zifite n'abakinnyi barebare, kubonamo koroneri imwe, ebyiri, eshatu, enye ntabwo zishobora kuba eshanu itarakubonamo igitego. Chelsea rero ifite amakosa yo gusubira inyuma buri gihe buri ko ibonye igitego. Wakongeraho guhusha amahirwe y'abakinnyi nk'aba Nicolas Jackson, nubwo wenda ushobora kwitwara neza muri link up, ariko nk'umwataka ikintu ugomba gukora ni ukumenya ko ugomba gutsinda igitego. Iyo udatsinze igitego uri umwataka, uretse kuba umutoza yakuryamaho, ariko nyine biba bigaragaza ko ni ikosa kandi n'ubushobozi bukeya udafite. Ushobora kuba uri mutoya, abantu bagakomeza kukugirira icyizere ngo uzatera imbere, ariko bikarangira, twabonye abakinnyi benshi bagiye baza gutya ariko bikarangira nta gutera imbere, aribwo bushobozi bwabo. Chelsea yatsinze Wolverhampton Wanderers ibitego 3-1, ikuraho imikino yari imaze kuba 5 itaratsinda muri Premier League. Ikipe ya Chelsea rero yinjiye mu mukino ifite intego yo kubona intsinzi ku buryo bwose bushoboka, ariko ikaba n'intsinzi ya mbere muri uno mwaka wa 2025 muri shampiyona, kuva ubwo batsindaga ikipe ya Brentford ibitego 2-1 hagati mu kwezi kwa 12 kwa 2024. Chelsea yaherukaga kubona amanota 3 ku mukino wa Brentford, batsinze ibitego 2-1, umukino n'ubundi wari wagoranye bayitsinda ibitego 2-1, ubwo hari mu kwezi kwa 12 mbere yuko bajya gukina na Everton banganya ibitego 1-1 kuri stade ya Everton. Umuhungu rero ukomeje kwigaragaza ni Tosin Adarabioyo, akaba yanabashije gutsinda igitego cye cya mbere muri Premier League kuva yatangira gukinira ekipe ya Chelsea, ariko ntabwo ari bwo bwa mbere atsinze, n'ubwa mbere atsinze igitego muri Premier League, ariko ntabwo ari ubwa mbere atsinze Chelsea igitego, kuko ku mukino wa Marikombe muri FA Cup yabashije gutsinda ibitego 2, bakaba amaze kugira ibitego 3 muri Chelsea uyu mwaka w'imikino. Ariko Robert Sanchez, nubwo Adarabioyo yari amaze gutsinda igitego, ariko Robert Sanchez akaba yahaye umukinnyi wa Wolverhampton Matt Doherty amahirwe yo kuba yakishyura mu minota y'inyongera y'igice cya mbere, bikashyira mu kaga Chelsea rero ko kuba yagiye mu rwambariro ibintu bitameze neza, nubwo bigaragara ko bagarutse mu mukino bameze neza. Ku bw'amahirwe ya Chelsea rero, iryo kosa rya Sanchez ntiryabaye iryo kugumisha Chelsea hasi, kuko umukino utangiye, igice cya kabiri gitangiye, Chelsea yagarutsemo neza ifite imbaraga nyinshi, ndetse Marco Cucurella abasha kubona igitego, yatsinze ahantu neza, umwata ku wundi first striker agomba kuba ahagaze. Nicolas Jackson yari yataye umwanya, nisanga Marco Cucurella ahagaze neza ku mupira wari utewe na Noni Madueke. Trovochalob yawukozeho n'umutwe, ntiwabasha kujya mu izamu, ubasha kugera neza ku gatuza ka Cucurella, ahita ashyiramo igitego cya kabiri kiba kirabonetse. Umukinnyi mwiza, ubundi iyo ataba Trovochalob ngo abe man of the match, umukinnyi Marco Cucurella rwose bigaragara ko ariwe kizigenza mu ikipe ya Chelsea. Man is everywhere on the pitch. Ava kuri nimero 3 ukisanga muri mediane, ugasanga yabaye operateri, ugasanga n'umwataka, yabaye umuwinga. Mbese Marco Cucurella nta kintu adakora kugira ngo ekipe ya Chelsea ibashe kubona igitego. Kandi iyo umwaka ushize muribuka muri Mercato ko ekipe ya Chelsea yari igiye kumugurisha muri Manchester United, ariko ku bw'amahirwe nyuma ya Euro na mbere yuko ajya muri Euro yari yagerageje kwitwara neza, na n'ubu araza ahita akomerezaho. Ubu ni umukinnyi nakorwaho muri ekipe ya Chelsea. Ngira ngo niba mureba umukino, niba mureba umupira, niba mureba ekipe ya Chelsea, mubasha kubibona ko umukinnyi Marco Cucurella ni umukinnyi mwiza cyane, ekipe ya Chelsea ibura igahangayika. Ubundi
ni abakinnyi bane bashobora kubura mu ikipe ya Chelsea igahangayika ndetse binarenze n'urugero. Umukinnyi wa mbere ni Cole Palmer, umukinnyi wandi ni Enzo Fernandez, Moise Caicedo ndetse na Marc Cucurella. Abo bakinnyi uko ari bane ekipe ya Chelsea ibaburiye rimwe, ndakurahiye nta kipe yo muri Premier League ishobora kuba yatsinda. Marc Cucurella yongera nanone gufasha Chelsea nanone kwikura mu mazi abira atsinda igitego. Noni Madueke yaje atsinda igitego cya gatatu nyuma yo guhindura umupira wari uvuye kwa Charoba n'umutwe, ubundi uno mupira rwose cyakaba ari igitego cya Charoba, ariko Noni Madueke yakibye nubwo yaje kumusaba imbabazi nyuma, ariko nyine byarangiye igitego bacyanditse kuri Noni Madueke. Charoba rero ntiyabonye igitego yari yitezweho, iki gitego rwose cyari cya Charoba, ariko nyine nta kundi byagenda bakimwibye bacyandika kuri uno muhungu. Charoba nyuma yo kuva muri Crystal Palace yitwaye neza, imipira nibura muri pasi yatanze nibura 86% k'imipira yatanze yose yabashije kugera kubo ayihaye. Urumva niba uri umudefanseri, niwe mukinnyi mu mukino wose, niwe mukinnyi wabashije gukora ku mipira myinshi mu kibuga. Byanamuhaye amahirwe rero yo kuba man of the match. Umukino we wa mbere avuye mu ntizanyo muri Crystal Palace ahita yitwara neza aba na man of the match. Undi mukinnyi wigaragaje neza cyane umukinnyi kapiteni James Reece. Ngira ngo mwabibonye icyo Chelsea ibura iyo James Reece adahari. James Reece ni umudefanseri ndetse akabasha no kwataka. Mwabonye imipira yageragezaga kurenza abamediateri ba Wolverhampton agerageza gushaka Noni Madueke ku ruhande rw'iburyo, ariko Noni Madueke yagera muri kimwe cya gatatu cy'ikibuga, imipira akayipfusha ubusa akayihereza ba myugariro ba Wolverhampton, bikarangira n'ubundi ipfuye ubusa. Noni Madueke nubwo yabashije gutsinda igitego, ariko Noni Madueke ntabwo ari umukinnyi mwiza cyane ku buryo Chelsea yaguma kumugenderaho. Ni umukinnyi utari consistent, ashobora gukina match nziza uno munsi, indi mikino itari ikurikiyeho ukamubura. Ni umukinnyi nyine mwiza ufite imbaraga, ariko wapi imbere y'izamu wapi kabisa, ntabwo ari umuwinga mwiza rwose. Iyi nsinzi rero ikaba yahise izamura ikipe ya Chelsea mu myanya ine ya mbere muri shampiyona, mu gihe Wolves iri hafi yo kumanuka. Iyi nsinzi rero ku ruhande rwa Chelsea ikaba yaje ari insinzi ikomeye kuko yatanze icyizere cyane ko Chelsea ifite umukino ukomeye mu mpera za weekend, umukino izahura na Manchester City ku munsi wo kuwa gatandatu. Ikipe rero akaba ari nayo iri inyuma yayo iyikurikiye, ni ukuvuga ngo Man City ifite amanota 38 mu gihe Chelsea ifite amanota 40. Mbibutsa ko Man City imaze gutsinda nibura ibitego 20 mu mikino ine, harimo n'ibitego 9 yatsinze muri FA Cup. Urumva ni ikipe imaze kwigarurira icyizere. Chelsea rero ikaba igiye guhura na Manchester City, ikipe imaze kugaruka mu murongo mwiza, mu gihe Chelsea nyamara imaze guhura n'imvune zishobora kuzatuma uno mukino wa Manchester City iwugora cyane ku buryo no kuwutakaza binashoboka. Ariko icyumweru kiracyari kinini yo kwitegura, biracyarimbanyije. Enzo Fernandez naba yagarutse, umukino ushobora kuzaba ikindi kuko uriya mu mediateri Deus Barhol ntabwo ari umediateri mwiza wo gutwara ku ikipe ya Manchester City. Chelsea kapiteni Reece James ari fit, ameze neza, nawe yitwaye neza. Ni umukinnyi witwaye neza kuri no match, ni umukinnyi utagomba kwima credit kuko mu kugira ngo Chelsea ibashe kubona amanota 3 uno muhungu kapiteni yabigizemo uruhare rwose rutaziguye. Ni umukinnyi mwiza Chelsea yamisinze. Ubu ngubu rwose iyaza no kuba atavunika cyane ekipe nka Real Madrid ubu ngubu ibiri kumugendaho runono, ariko n'amahirwe no kubavunika ikipe ya Chelsea iracyamufite mu mibare ndetse ni na kapiteni. Ku rundi ruhande rero rw'ikipe y'ibirura mu ntangiriro umutoza baramwirukanye, ubu ngubu bafite umutoza mushyashya wahise rero agaragaza ubushobozi bwe, nubwo yatsinzwe amaze gutsindwa imikino 3 ikurikiranye muri shampiyona nyuma y'uko yatangiranye amanota 7 mu mikino 3. Nanone mu mikino 6 amaze kubonamo amanota 7, ariko indi mikino 3 ikurikiyeho amaze kuyitakaza. Urumva rero Wolverhampton iri mu bibazo n'umukapiteni wayo Matheus Cunha nawe yafite ibibazo cyane ko muri yavuze ko umutoza Pereira
yavuze ko umukinnyi Matheus Cunha atitwaye neza uno mukino ariko yenda yamwihanganiye, ariko umukino ukurikiye niyongera kwitwara nk'uko yitwaye kuri ino match ntabwo azabyihanganira. Icyo twavuga kuri match ya Chelsea twabonye nuko Chelsea nibyo koko yakinishije imbaraga nyinshi cyane, ariko yari ifitemo abakinnyi badashoboye cyangwa se batitwaye neza ku ruhande rumwe mu bijyanye no kurema uburyo bwo gutsinda igitego. Niba uri umumediateri uri gukina nimero 8 nka box to box, ukaba nawe uri muri aba bakinnyi bajya gufata umwanya kugira ngo baherezwe umupira, biba bivuze ko utazi umwanya uri gukina, kuko nimero 8 ubundi akaza akora, impamvu bamwita box to box ni uko ari wa mukinnyi ufata umupira awuvanye muri defense cyangwa se awatse nimero 6 akawutwara ku kirenge cye, yatanga passe ndende, yawutwara ku kirenge agenda acenga akawugeza mu bataka. Niba rero utabishoboye kubikora, bivuze ko utari umukinnyi mwiza ku mwanya uri gukina. Deus Holborn rero ntago yitwaye neza muri uno mukino, ari nawe mukinnyi wavuga ko wagize amanota mabi kuri uno mukino. Rwose Chelsea yatsinze ibitego 3. Ibyago kuri Chelsea mu gihe igiye gukina na Manchester City, igomba kumenya yuko umukinnyi Robert Sanchez agomba kurindwa mu buryo bwose bushoboka ku buryo atazegerwa n'abadefanseri, kuko ibitego byose atsindwa ni ibitego biba bivuye mu makoroneri, mu makufura, twa dutego twari twa fake, ariko amashoti maremare ashobora kuyastopa, ariko twa dutego turi easy tukamuca mu myanya y'intoki ukabona igitego kirabaye. Bivuze iki? Bivuze ko concentration yiwe iri hasi cyane. Ni wa mukinnyi udabasha kuba concentré iminota 90. Ni wa mu bintu Chelsea ikora uko ishoboye kose izagure umuzamu uri karibure yo kuba yahatana Chelsea ikaba yatwara igikombe. Mu gihe bitabaye ibyo ngibyo, Chelsea ntabwo ishobora guhanganira igikombe ifite umukinnyi nka Robert Sanchez mu izamu. Théophile Chalobah yitwaye neza cyane nyuma yo kugaruka avuye muri Crystal Palace, nyuma y'uko abadefanseri 3 ba Chelsea bagaragaje imvune, harimo Benoit Badiashile, Levi Colwill ndetse na Wesley Fofana. Chelsea nta bundi buryo yari ifite uretse guhamagara Théophile Chalobah, yabanje kuba yakumvikana na Crystal Palace ngo ibe yagura kapiteni wayo Marc Guehi, ariko Crystal Palace irabyanga. Chelsea iravuga ati rero ni ukuduha Marc Guehi cyangwa mukaduhereza Théophile Chalobah wacu. Crystal Palace rero mu mahitamo abiri yari ifite, yahisemo kuba yatanga Théophile Chalobah agaruka mu rugo. Umuhungu rero witwaye neza 96% by'imipira yatanze yose ikaba accurate, ahita aba man of the match. Bw'izo mpamvu umukinnyi akaba 25 ugeze mu gihe cyo gukina umupira mwiza, umutoza yari yaramwanze amwanga kumushyira mu ikipe ye, bajya muri pre-season amusiga mu bana batoya, anagarutse biba ngombwa ko bamutiza, ariko ubu ngubu ni ubaye umucunguzi wa ekipe kugira ngo yongere kugaruka mu myanya ine yari imaze kubura, dore ko yari imaze kugera ku myanya ya 6. Iyo bitaba ino ntsinzi, ubu Chelsea yari kwisanga ku mwanya nibura wa 7 muri journée ikurikiraho muri weekend. Enzo Maresca rero agomba kugabanya abakinnyi bamwe akunda n'abandi adakunda, akagerageza gukora remplacement mu gihe gikwiye. Ba Joao Felix bakabona umwanya, Renato Viega akamuha umwanya, niba atagurishwa namuha umwanya kine kuri nimero 3. Mwabonye ko yakoze remplacement zayo zigiye kutwicisha, ubwo yashyiragamo ba Disasi agashyiramo ndetse na Mauro Augusto agahita muhengeka kuri 3, Marco Cucurella agahita ajya muri mediane gukina na Enzo na Moise Caicedo nk'abarecuperateri. Wabonye ko Wolverhampton yatwatatse hafi no gutwishyura igitego no kudutsinda igitego, biba ngombwa ko Enzo Maresca yongera gukora indi remplacement yo gushyira Joao Felix mu kibuga. Chelsea yongera kubona umupira ujya imbere ku izamu rya Wolverhampton Wanderers. Biriya bintu byo guhengeka abakinnyi, Mauro Augusto nibyo n'umukinnyi mwiza uramufite, uramuzanye umushyize kuri 3, nyamara hari umukinnyi ukina kuri nimero 3 witwa Renato Viega wiyimye kuri bande touche, nyamara wakabaye ari kugufasha ariko wanze kumuzana. Ibintu bya Enzo Maresca rero byo kuba stubborn, kutava ku izima, byo kwigira umuntu wa danger, kwifungisha umutwe kwiwe, ndakubwira ko bishobora kuzamukoraho cyane cyane mu bijyanye no guha abakinnyi bariya cyangwa se bariya umwanya. Reka twitege rero yuko ekipe ya Chelsea izitwara neza ku mukino wa Manchester City. Mbibutsa yuko Chelsea nyuma yuko Michael Modric agaragayeho cyangwa se abaye suspended,
bishobora kuba byanatuma aba suspended mu gihe cy'imyaka igera kuri 4 kubera gukoresha imiti yongera imbaraga. Nubwo sample ya kabiri yenda itari yatanga resulta, ariko amahirwe menshi n'ubundi Mikhailo Modric ashobora kutazagaruka muri squad ya Chelsea uno mwaka. Akaba ari niyo mpamvu rero Chelsea yiteguye kujya muri Manchester United ikaba yagura Garnacho kuri miliyoni 60 z'amapawundi ngo abe yajya mu mwanya wa Mikhailo Modric. Amahirwe menshi rero Garnacho ashobora kwisanga Stamford Bridge nyuma ya Jadon Sancho umaze kuryoherwa n'ubuzima Stamford Bridge. Reka tubyitege rero, dutegereze ikishoboka kuzaba kuri no transfer. Gusa Chelsea igomba kugura undi muwinga, dore ko isigaranye abawinga 3 gusa nyuma yuko Mikhailo Modric ahanwe na UEFA. Reka rero dutegereze ibizaba muri weekend. Ciao ciao, kandi bifurije kugira umunsi mwiza. Niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyiza cyo gukora subscribe kuri Idea Sport. Niba ukunda siporo kandi ukore like unasharing ikiganiro.